Кебәйге сибинне итинен жарыктанар кенчәре баханы хахайстыва ахылык кыхалгатын көрүстә. Хахайстыва быйыл са сатыласпыт отурбата бүтән әбей отурбага надыер. Кебәйге кенчәре баханы хахайстыва булырын күһүн сүрәк участагар сүрбе 5 местага сибинне хотонун тутан үләгә килер бите. Үрдүгөр оларын үлелерге тибагастак болдун ден Каин Федор Никитин хотонун ухайбатгар кыркый олорор же ынак сүйөтүгөр анан хотон туттууда. Быйылгы кыстыкка хахайстывага 15 ынак сүйө сүрбе 5 төрүр этинтеңе арас ыйдах 6 ого сибинне ителлен турар. Күһүнгө коюкку төрүх атыгы луханнык барбатынан хахайстыва сибинне олорун кыстатар соруктак. Онон баччар бак ыччат сибиннени итерге кыхалга өскәде. Отур бобы тибак курутур. Билеген нар бурдук онун ман туас кастырына кортос кеген буаран серебит. Атак туторга еген бугадна бит сибинне. Куруту качла даган. Сибинне отун алалар. Бу күнгө төрөл бакта конечно. Билген хахайстыва бөһүлүк игер хантан да отурбу булан атылахар кыга суок. Эби ахылыкка саяпка бербите дагана кахан коллективный саяпканы көрөн ахылга агылыктаргар дери төһө биреме барыя биллибет. Кедерин толулар да хабытан баралар отурбанна. Күнгө колобура мен 2 кулу сибин. Эде шүбе бесимне бер. Ол өсө карата. Онтон тол итере докторина толура хаттакпына 3 кулу сибин күнгө. Кенчәре баханы хахайстыва сылтаксаргар кырата 600 кул отурбанада. Жигинен сылайы төрүр сибинне ахылгар субсидия көрүллер да сыл турурга тийбет. Тирек хахайстыва сылаячыта Федор Афанасьевич Никитин көрүллер субсидияны кыратык эбеллери боллар ген багасанатын тердер. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениете, Кебәйи.